Ijoro rirakonje. Ni kuwa 17 Mutarama mu 1961 muri Katanga. Komiseri wa polisi Mbirigi afashe Lumumba n'amaboko aramujyana kugeza ubwo amugejeje imbere y'igiti kinini. Bamufatanye n'abagabo 4, abasirikare, abapolisi n'abafisiye b'Ububirigi n'abaminisitiri 70 barareba batuje. Kapiteni w'Umubirigi atanga itegeko ryo kurasa. Muri make n'Ababirigi biciye Lumumba mu maso ya rubanda. Aho ni mu makuru yaciye kuri radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI kuwa 17 Ukuboza 2012. Kuva saa 3:10 kuri antenne ya Afrika n'isa 4:10 kuri antenne y'isi yose. Ku isaha yo mu Faransa avugwa na Joan Gomez. Iyo ni inkuru y'incamugongo kw'intwari ya Afrika ibyayo birangiye. Wino z'abanyamakuru biyo hirya ya za Kivu zitonyanga amarira. Rubanda bacura imiborogo, igihugu gicika umugongo. Icyari igihugu kigiye kwigirwaho n'amahanga nk'uko Lumumba yabivuze. Gitangira kubisobanura ry'abashakaga kuzurisha ibifu bya umutungo mu gihugu cya Lumumba. Barashwana bakicana. Intambara ntizirangira muri Kongo, harabahurusha abandi agatuza. Nyuma y'urupfu rwa Lumumba, Kongo yabaye nk'icyavumwe. Mu ntambara isaba kumena amaraso by'ikunduka bigira igitambo. Inkundura yo gushaka ukwishyira ukwizana ku Mubirigi byaye nko kuvomera mu Kiva. Nuko ajya mu muryango w'abibumbye asaba ubutabera ku karengane kari kubera muri Kongo. Ariko byayemeze nko kuri guregera. Yarahindukiye amaso yerekeza umusiko muri Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Ibyo bituma umunyamerika yinjira mu kibuga ko yaragiye gukurwa amata ku munwa. Patrice Lumumba yarakojeje agati mu ntozi kuko yahundanyije imitwe Amerika n'Abasoviyete. Ngayo nguko ko CIA y'Abanyamerika yatangiye kumuhigisha uruhindo. Ubwo ariko ntiyari yorewe n'Ababirigi yasebeje ku mugaragaro ku munsi wo gutanga ubwigenge, maze birangira bamwivuganye n'umurambo we barawutwika. Patrice Lumumba yari muntu ki ku buryo akangaranya bagashaka buhake ubwoba bukwabuzura imitima. Ese ni ibiki yari gukora iyo batamwica? Mbaye ikaze kuri Mira Rwanda, isoko y'ibyegeranyo bicukumbuye n'amakuru agezweho kandi yize utasanga hadi. Mbaye ikaze mu mateka y'intwari ya Afrika Patrice Lumumba. Nge ndi Penuel muvandimwe. Niba ari ubwa mbere ugeze ku muyoboro wacu turakwishimiye. Nanone ikaze. Patrice Lumumba yishwe azira kuba yarari kwaka ubufasha Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyete ngo zifashe Kongo kubona ubwigenge busesuye. Aho yari korono y'Ububirigi kandi Ububirigi bwari buri ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'ibindi bihugu byo mu burengerazuba bw'Uburayi ndetse n'igice kimwe cy'uburengerazuba bwa Uganda. Kuri Lumumba kuba Kongo yari iri kubitegekwa na USA cyangwa Ububirigi ntabwo byari ubwigenge. Abanyamateka batandukanye bavuga ko urupfu rw'impirimbanyi y'ubwigenge bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yishwe nyuma y'uko urwego rw'ubutasi rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika CIA Central Intelligence Agency bitangarije Ububirigi bwakolonizaga Zaire ko Zaire iri gushaka kwihuza na URSS maze bikirukana Ababirigi itabona, maze imitungo y'amabuye y'agaciro Ububirigi bwakuraga muri Kongo igafatwa na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Ukwivanga mu biyoborere kw'ibihugu by'i Burayi ndetse na USA by'umwihariko nibyo byateye urupfu rwa Lumumba. Ubwo byari byashoye imizi y'intambara muri Afrika mu buryo bw'intekerezo, politike ndetse no gutanga inkunga ku bihugu bimwe na bimwe. Uburayi bwacitsemo ibice bibiri, kimwe kuri URSS ikindi kuri USA, byerekana ko birushanwa ubukana. Muri iki gihe Lumumba yari amaze igihe kinini asaba ubufasha umuryango w'abibumbye mu rwego rwo kurangiza intambara muri Katanga, ariko uyu muryango ukamwima amatwi, ahanini bigizwemo uruhare na USA. Abonye byanze yafashe umugambi wo kujya ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Inyandiko zatangiye gushyirwa ahagaragara kwa 21 Kamena muri 2007, ariko CIA itabishaka, zigaragaza ko nta banga rigihari ko CIA cyase Central Intelligence Agency ari iri inyuma y'urupfu rwa Lumumba kandi ko igomba kureka gukomeza kuyobya ukuri. Wakwibaza uti ese Lumumba yari muntu ki kugira ngo ibihugu by'ibihangage nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika USA na Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyete URSS bimuhanganire? Patrice Lumumba yabonye izuba tariki ya 2 Nyakanga mu 1925, avukira ahitwa Onarua mu ntara ya Kasai muri Zaire ubwo yitwaga Kongo Mbirigi, ubu yabaye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo DRC. Patrice Lumumba yari umwanditsi akanakorana n'abasivile. Yakuze yumva ko mu ntekerezo azahindura isi, ahanini kubera ibihe yavukiyemo, ariyo mpamvu yakuze akunda gusoma rimwe na rimwe agatira n'ibitabo mu mashuri y'abamisiyoneri nubwo bitari byoroshye. Yabaye umwe mu bantu b'ibihangange b'ikinyejana cya 20, ndetse ikinyamakuru The Guardian kivuga ko ari we muntu w'ingirakamaro kurusha abandi ku isi wishwe mu kinyejana cya 20. Yabaye minisitiri wa mbere w'intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku myaka 35 ubwo yari imaze kubona ubwigenge. Mu birori byacaga kuri televiziyo y'Abafaransa, umwami w'Ababirigi amaze kuvuga ibyo yagombaga kuvuga, hari uwari uri gutegura ijambo ritari ryitezwe ku bashinzwe gahunda.
yari agiye kuvuga ibyo yagombaga kumira. Hakaba hari ku munsi wo gutangaza ubwigenge bwa Kongo. Lumumba ati, abarwanira ubwigenge uyu munsi twatsinze, ndabasuhuje mu izina rya guverinoma ya Kongo. Nshuti zanjye mu mwese mwahisemo kurwanira ubudasubira inyuma, ndabasaba ko uyu munsi wa tariki ya 30 z'ukwa gatatu mu 1960 waba umunsi wanditse muzahoza ku mitima yanyu. Igisobanuro cy'itariki kikazahoraho mukazakigisha mushize amanga, kandi mukanakiraga abana banyu nabo bakazakiraga bazabakomokaho ko ari umunsi twagezeho duharanira ubwigenge bwacu. Akimara kuvuga aya magambo amashusho kuri televiziyo yahise abura, ubundi hasigara amagambo gusa, maze akomeza agira ati, twamaze kumenya ininura, ibitutsi, inkoni twakubiswe buri gitondo, buri saa sita na buri mugoroba, kubera ko twari abirabura. Abirabura bari abo gusuzugurwa mu gihe ibyubahiro byose byari bigenewe abazungu. Ubu twavuga ngo agahato k'abakoloni kararangiye. Akomeza n'andi magambo akomeye yo kugarura icyizere mu baturage no kwerekana akarengane Ababiligi babakoreye, maze abaturage amashyi ngo kaci. Umusirikare w'Umubirigi yatangarije televiziyo ko nyuma y'iri jambo icyakurikiye ni uko umwami yasabye imbabazi ku magambo atari yitezwe bumvise. Akiva mu nama yahise ajyanwa gufungwa mu kigo cya gisirikare, ibintu byashimishije mu mbuto wari uhanganye nawe. Nyuma Lumumba yaje kwicwa n'abazungu ubwo yari arimo ahamagarira amahanga ya Afurika yose guhagurukira ubwigenge, ndetse ashaka n'uburyo bwo kubohora igihugu cye cyakolonizwaga n'Ababiligi. Patrice Emery Lumumba, nyuma yo gutembera igihugu cye kenshi akanega indimi zitandukanye, yaje guhabwa kuyobora Kinshasa, anakomeza gukura yandika imivugo, aho mu mutwe buri gihe hahoragamo igitekerezo cyo kwibohora bagashaka abuhake b'Ababiligi. Ariyo mpamvu yahoraga asaba umuryango w'abibumbye ko wabona ko ikiremwa muntu muri Afurika kirimo kurengana maze ugatabara. Gusa ibi byari nko kurega uregera, kuko abo yaregaga ari bo hanini bafataga imyanzuro mu nama z'umuryango w'abibumbye. Amerika yasaga n'iri hejuru y'ibindi bihugu, ikagirana n'ubucuti n'Ububiligi, maze amahame yabo akanyuranya n'amahame ya Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Ariyo mpamvu yabonye byanze mu muryango w'abibumbye akajya kwiyunga kuri Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyete ngo zimufashe kwikura ku Babiligi. Gusa nanone Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyete na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari mu irushanwa ry'intambara y'ubutita, aho buri leta yashakaga kwigarurira isi ikaba ari yigenga konga ibindiri y'intambara. Amerika ntiyicaye ahubwo yahise ibiterera imbone ko Patrice Emery Lumumba ari gushaka kurwanya Ububiligi yaka inkunga ku gihugu kirwanya amahame bagenderaho. CIA, Central Intelligence Agency, yahise igeza ayo makuru ku Babiligi, maze mu mbuto wari ku ruhande rw'Ababiligi. Lumumba yicirwa mu maso ye yazize agapingane k'intambara y'amagambo hagati y'izi leta. Mbibutse ko Amerika yari yaraje mu miyoborere ya Kongo kuva mu 1984 kubw'umwami Leopold wa kabiri, maze ikagerageza kuhakura ubutunzi bwose ifite n'ubu, aho n'ibisasu kirimbuzi biri muri Amerika yabikuye muri Kongo, dore ko ibyateye Hiroshima na Nagasaki nabyo byakozwe ku byavuye muri Kongo. Ubwo yahabwaga ijambo ntiyagiraga ingingimira yo kuvuga ikimuri ku mutima, kabone n'ubwo bamukolonizaga babaga bari kubwumva. Lumumba yahoraga ashaka ubwigenge bw'igihugu cye no kunga amoko muri RDC. Reka turebe bimwe mu byavuzwe nyuma y'urupfu rwe. Kevin Whitelaw, umwanditsi w'ikinyamakuru The New Black Magazine, yanditse muri iki kinyamakuru amagambo ya Patrice Emery Lumumba ku munsi umwe uzagira amateka akivugira. Afurika ikandika amateka yawe nyakuri, icyo gihe ngo kizaba ari igihe cy'umunezero kandi cy'agaciro. Umunyandika yavuga ku ntambara y'ubutita yadukiye Kongo ubwo Sidney Gottlieb yageraga muri DRC muri Nzeri mu 1960. Umugabo woherejwe na CIA gutegura uburozi Patrice Lumumba washakaga ubwigenge n'ubwo atari yizeye abo yakubufasha. Akimara gupfa buri wese yatungaga agatoki CIA kuba inyuma y'uru rupfu. Gusa CIA yavuze ko nta kimenyetso na kimwe kigaragaza ko CIA ariyo yishe Lumumba. Igitabo cyanditswe na Ludo de White yavuze ko ashaka kumenya uwishe Lumumba nyirizina yamubaza Ababiligi bahise banatwika umurambo we. Nyuma y'iki gitabo Kevin yibajije niba CIA ubwo nta ruhare yaba ifite muri uru rupfu rw'intwari ya Afurika. CIA yo ikaba yaratangaje ko Cuba na URSS ari byo byishe Lumumba. Gusa umuyobozi wa CIA muri kiriya gihe yavuze ko kwikiza Lumumba byari bikenewe cyane kandi ko yari intego. Ubuyobozi bw'Ububiligi bwari bwategetse ko ajyanwa muri Katanga kugira ngo agwe mu mutego yari yatezwe. De White yerekanye ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ari we wanatanze itegeko ryo kohereza Lumumba muri Katanga. Akomeza yerekana ko ubwo Lumumba yagezwaga i Katanga ku mugoroba wo kuwa 17 z'ukwa mbere mu 1961 yaviranaga ahantu hose kubera gukubitwa naherekejwe n'abasirikare b'Ububiligi. Mbere yo gupfa kwa Patrice Lumumba yari yandikiye umugore we mu ibaruwa agira ati, mpisemo gupfa, umutwe wanjye wahunze ntabona uko ngaragaza ukuri, kandi ari ukurwana ku ishema ry'igihugu cyanjye. Nyuma y'urupfu rw'icyakurikiyeho cyari ugusiribanganya buri kimenyetso cyose cyakwerekana urupfu rwe.
Igitabo The New World Encyclopedia kigaragaza ko kuva mu ntangiriro z'ubwigenge bwa Congo, CIA yarimo ikora ibikorwa byayo muri iki gihugu igenzura umunsi kundi bikorwa by'umwihariko uduce dukungahaye cyane cyane ku mabuye y'agaciro. Lumumba yahigwaga bukware nyuma yo kwanga ubufasha bwa USA. Mu nyandiko yagaragaye mu bubiko bwa George Washington University zaranditswe tariki ya 14 Gashyantare mu 1972, hagaragayemo ko Richard Bissell yari ashinzwe imigambi yo kwica Lumumba binyuze mu kumuroga. Mu yindi nyandiko yanditswe n'umunyamateka Stephen R. Weizmann avuga ko atabaye igihe kirekire muri RDC, ariko icyazi kandi ngo yahagararaho nuko Amerika na URSS zose zahoraga zihanze amaso ubukungu bwa Congo. Akomeza avuga ko Ububiligi bwahoraga bwohereza ingabo muri RDC zo kujya kurinda intara ya Katanga. Igitabo The Encyclopedia Britannica cyanditse ko mu mwaka wa 2001 byagaragajwe ko ibitekerezo by'ingoma y'Ababiligi ari byo byatumye habaho iyicwa rya Lumumba. Ububiligi bukaba bwaraje kwemera neza ko bwabigizemo uruhare bunasaba imbabazi. Mbashimiye ko mwadukurikiye. Icyo twari tugamije no kuvuga ku mateka ya Lumumba kugira ngo n'abandi banyafrika bamwigireho. Iyi ni Mera Rwanda, ikaba isoko y'ibyegeranyo bicukumbuye n'amakuru yagezweho kandi yizewe utasanga ahandi. Njye ndi Penuel Muvandimwe. Niba ari ubwa mbere rugeze hano turakwishimiye. Nimba wakunze iki kiganiro ukaba wifuza ko hari andi mateka twazakugezaho, wabishyira muri komenti. Mbifurije amahoro n'amafaranga, naho ubutaha mugwiza amashyo tuzongere guhura amatavuna imitozo.